Kulalo wasin simi yer bochola gim gam tsna ala shilji bu fola ki ishi pesgam zlog sajala juye hiya aloqa hiya hendonagami Newland area kholani ige alhibo ye ambia tsla de ansizen agumgo tijewe nge ambiatsla al khaybo ye utin al jijanin ambelo utin jijanjewe ige adawligi boynyung ye azamligo nalo mogi dusba ibna zuzure mo baye de alugshiri almoven kashi hejun khe irwajewe ige akhibo ye bagdagi shu ubzu dishna Allah hal singeza Allah ona mirchacho arsin ona mirigim la yus chedemo digdolo zuri gamo zero no avesa yus de shani zuri mo baye alughi jum navelin ishu hibobes kulalosim Allah gimi agula gimi azula gim gamslo ishi haktazla yuye gidek daibzu azafiyar gimiye agogi afiyar gimiye ishi ansizınlığı agumgo tisibzu ishi chulay alunun gebeti shigim sulani agumgo tinajishim wanamo aglığım nasulu agl tina ajishim wanamo agumgo tina khalu ishi yego nalunun ju tono ikhajigile qajigila abhamlekina amlekina bako shetlajin agtologe hamgu boderiela momo agnaqariela hamigi dishi ambelaji jugan isho hebo besgam tslaqtu zajuye azafiyar gimiye agoja fiyar gimiye hidoy az kal pebzu az muspena dishina agungo dibagosu julaba alon gum amrok sajibga iwe ambelakilla sizin kinwa tijanje de gomgmon jwe ambimigi alla alcha gimi alugishimi alla avesamobzu dishina ambigubu jlo peitalonin tono in hebobese kullosim ayaga gimi kodshi azgula gimi gamzlo she haktozla gye gabu zabzu he agungo tige hidoy sulaye alonin ge bi hebobese nongo gamzlo biolan shigimde mabeni atihisa gye November nyung no akl thia akchuno June khala di hal marvene nibzu July June ashakhalongo June July khalana de awshojin kashe khodi August laki nyung mana ba June July de shugul shi awsha khwejin jo ibn sinepi October November khaye ag luven ya aklti ibn ya gungo die November khalana bana hal sveni odi awshveni jo akhti sveni jo akhti svzu dishin November gila November December asha kaunomo January de o asha kauye January to sign ban ge dishmo de akhti sve de hal marve akhti svzu dishin de hejun shwaje gejun shwaje de de agonju shala yawe ye de da wonya we ge de hejun la wonya na de agungo de November December khalas git bono ide de agonya waje jun klewe gi ambe mi khalani o de ishu adawlogi azalay gushwenlam ta yu gamtsna hidoym la yalo gebi hibobese akhagamtslo ksajolani itul yimna dishi losim group gamtslo sizana gamtsna hidoy